nikir thlani somni pasari inrin ni ania ngai thlatu te kan channel min lo tlo sak tu te in zawa in chi bai kan han buk le vek chuwa khovel thu thar international news le akai nei te tuna hian han ngai thla kan han tum le don ani o tunla chu gulf bial buaina kan puang la savio maya chu thi line Venezuela lama lir hing ra plak tak me thleng kan hriat vek kha tukin zing khanin mi zaruk don an thi thu te nizan lam news kan la khom te kan han tar langa khathil thlen nu khan hei tuna news kan han en kuala thizat hian pung le ta viau mai kan soilok ang chia kha nia inchim kara tang inchim ina achil nan angte tam tak bo report ala om mania hengte hi nungdama mu theina chance atlem tial tial ani chuwangin thizat report hi apung chho zel turangai ania nizan lama khan zaruk don an kai ta kan ti kha hei tukin lamate voin lamate khovel media liante han bi kwalila Venezuela alir hing wanga thi chu zakwa som ni an kai chho tareng mai raphlak khop maya khovel huwa pa lir hing na le mi hring thi na tam tak thlengte kan han soi thina tuna Venezuela thil thleng po hi lir hing raphlak berzing ami ni in khovel history a hian a chuang ve reng to don ani media rang rang in an pon danin thiza thi zakwa som ni an kai chhota a bo report po hian pung ta hle mai lirang hin ran atanga darkar som ni pali chung khan lir nging kai hnoya bo report mi sing khat chuang om ban ti ka hei tuna hian bo report hi pung chho zel boka mi singa chuang an kai de mai hei hi ngai tuna ti thui khop maya heng an chung te na anom na chin an hriat lo mi singa te hi nungdamin an hmule angem ti lai tak kha ni chu tiang ni lawa heng mi singa te hi an thi ani vai chuanin ara phlak dan tur chu han ngei tu taila khovel huwa pa lir hing ra phlak le mi hring nun na suat tam tu khovel history an thlir chuan an lo thleng fo to heta Sumatra thlir kar lir hing te mankum loka Haiti lir hing te Nepal lir hing te China lama lir hing ra phlak tak tak te mi Nuai chuang thi na te ni kha chuwangin chu tiang han thlir chuanin mi singa tuna bo mek te hi an thi ve vek mai lo mo ti te po chu rilupeng khatan oma chu lo ni ta sera phlak don em maya mi hring nun na tam taka luang ral chu mai ba ka hei bungrua tam tak achia ania chungko tam takin chenan nei to lova mun him lamanin son na samaya heng dir hingina ati chiat hlut zong hi dollar lu le ding on fe man atling don ani Venezuela sarkar chuan tu thar bera chuan mi zakwa som ni thi an confirm to thu te sangthum zathum somruk hliam an lak chhuwa to thu te tuna hian hriat thei china mi za som sari pani nungdam inchim kara tang lak chhuwa tuma an be mek thu te an tar lang ania bo report phei chu kha mi singa tel fe mai anom ta ani aftershock hi 4.9 in min khan an chele a hei hianin thilpoi taka thlen thei dona ama a 7.2 vela a soya inchim chumi kara tang te chancho tuma ma an lak mup lain 4.9 hian an soi le deuh deta hei hianin ma an lo lak to na lak chho tuma ma an lo lak to na te po kha ati sukuk vele vek thei ama ero chu 4.9 hi chu nalutukan nilem lawa ama ero chu chan chuak tura ma an lak lai mek le hun ne na in tlan sia kan ni lai an tan minute khat po au yom to la ya hetianga 4.9 na an lo soi le hi chan chuak tu lamte tan po malak na ati bhalha ve thei tho mai enga po chu ni sela khovelin tuna hen kan boi pui lui ania India po kan bang big lawa chan chuak tu te chom dol na te medical supplies lamte po India chona thon lut ve viau to bok nia soi ani la guira antia hei hi Venezuela a an khopui mar lampang tuipui kam ania chu chu atuar na sa zualan ni helaya inding zong deuh tho hi asop rup vekemoti mai tur khopin a hnu ma arap thlaka chulaya chuanin building zatel fe maya chim vek mai ni in an soi United States po an chena savio maya kan soi lo thei lawa kumin January thla khan US president malak na in US hi paite khan rui hlo do na tuipuya an kalpuya rui hlo do polte nen in do na an puang ani kha khathila khanin ral thuam fam kim nen indo long lian turulu tuk mai thlona tum le thlo chhuwa theina aircraft carrier tenen an thok chuak mup maya
helai Venezuela nei tuipuya khan an chemup mai ani rui hlo do pol be tura chutianga sipairal thuam fam kim nena thok chuak kha enge apia lama enge tiantum a phena enge tiantum ti lai tak kha mi pui ngei venania anan kal chho zela Venezuela laman kai ta ni kha Venezuela ram chunga US sipaiten luta helicopterin an president te chenna president palace an luta an president chenna chu boro ka tagin tumthla ani kha president no pa Nicolas Maduro le no pui khan an mana US lama an ruai ta dai mai athil thleng khan khovela barakhaya Venezuela sarkar chu thak thleng atumani US khan a tho pui theilowa Venezuela sarkar khan US ka tho pui theilowani achan bulber chu oil chungchang ania tichuanin an vice president Delcy Rodriguez kha interim president alak luan nia tuna hi chuan USian politically in Venezuela hi athunun tin soila kan soi sualom love oil khalna thin te po anti top saka chumi chu pesu chumi chu pero te in an thunun chhota ni a Cuba te phei chu khongai thlak takan ni Venezuela oil in hat tak mewan nia maro chu US khan supply to lo turin ati meu maya US thian an ni lova an supply tak lo wang khani Cuba phei chuan har satna lian tak an to ka hnu zela po borok thalo tak US neran nei chho pha ta me ka ni hi khatiang kha ani a chutianga har satna Venezuela in an to lai me ka thil thleng ani tuna hian lir ra phlak takan lo hing le ta bok nen USian hetianga Venezuela tiluina manga thiana an siam le tak hnu hian tranpuina pekna konga po USian a tho hlok berjinga mi an ni chhota boka an phusa vyo maya an Southern Command sipai ho tu pa po helai Venezuela yan thlok lutin chomdolna kalpui dan tele tranpuina pekonga te po ruah manna ten siam pui zonga United States hianin dollar tlule ding on za somnga tranpuinan ama hruaitan Venezuela hian the chua saka tin longlian mangte helicopter mangte aircraft mangte pon tranpuina chomdolna te US po hian phurlut zut mai ani tuna an president nitamek interim sarkar an president nitamek Delcy Rodriguez po US president te secretary of state te lemi poimo ten telephone mangin an bezur zut boka chutiang chuan sarkar tam takin Venezuela tranpui na hankal pui thu kan puan to kha khovel indonate rambial boina indonate thleng thin ma sela hetianga lir ngiang ra phlak tak turam emoina an to hi chuanin mihring ni na in zaton na le in pui ton du na thin lung kan nei kan humanity le humanitarian ground ang zong te po ngai to in anin tran pui to na hetiang hian chomdol na anin peton zung mai lai hi thilro pui tak chu ani US Geological Survey chuan ti hian estimate an siama tuna Venezuela lir nging chiat to dan an chut hian mi sing khat an thi kai theidon hialin an ngai ani chutianga ni chon Latin America a lir nging wanga thi an tamber le ra phlak ber ani theidon nia chut ani million sari vel za thelir nging hian a hong nia soi ani bok ole lir nging lam kha chu ti khan han du tok taila US Iran in kara thom du omlo tak me thleng le ta thut mai Switzerland khopuya in Vietnam na ya MOU te an saina an boruak a tha chho zel turanga yani lain boruak thalo engemo an nei chawa kan puang to kai ni pon nimin pia maya Iran chuan in Hormuz Strait a longkal pakhat an kap le thor maya Hormuz Strait chu hon ni don ma sela khan tianga an du ang hoi zong a Hormuz Strait an paltlang sup ka Iran khan rem ti ho lo maya kalna tur lai bik arwa mana chu po IRGC le Iran lam phalna la te chau kaltlang rem ti ani chu tianga kal lui te chuan ka don thu te pon puang ani kha khatianga Iranin Hormuz Strait paltlang long an ka ta ka khan in ka hain bo chiani ti in US chuan a changlet vele tangal tral maya US chanlet na chu hei voin thu thar bera chuan Iranin an chanlet thu te helai rambiala US base an ka thu phubalak na ta na an be thu Iran hian an ron puang vele ta ni in chan ton na chu an tran le ta hani ta reng mai he kan chanlet na hi US hian nir an ron changlet le a min ron beilet le ni vai chuan in be ton na hi zau zo kin al hluai don ti in Iran lam chuan US an vo ngal bok ani na taka chuan Iran hian US hian hlau to lo ti hi hil chiang takania Trump hian lian tham takina beidon lo ti hi an hreru ani zok nge nia enge US an hlo lo viau na chana hi ti lai chu ani
ainga po chuni se an ram hum him tur le helai Hormuz Strait te an chandon ai chuan ato phlenga tran ral rai hi Iran hian an du ta zok emni ti te po chu mitam tak ngai dan ani chhota hani US force strike Iranian drone ti ania Iran drone helai Hormuz Strait lamaron kal US an lo ka thlak thu te an tuang le ta sup mai US force chuan Iranian missile le drone te an storage site te radar position te nimin le ni zan lam khan an be ni in thu chu siam ani tuipui kam huna US Hormuz Strait bul tuipui kama Iranina radar an vu na mun an bun na mun te drone an da that na mun drone storage te US chuan an kap an be ni in thu chu siam ania hei hi Iranin in ka hayan bo chiata wangte Hormuz Strait paltlang long an ka awanga US chan let na nia soi ani US Central Command chuan thu chu siamin he malak na an kalpuya hi Iranin commercial shipping an beile wang ni in thu chu siama in ka hai bo chiat na Iran kalpui wanga US thunun nani tin US Central Command chuan thu chu siam ani Iran chimlam tuipui Iran chimlam long cholna khopui pakhat Taherouyeh hantia chulai hmuna chuan US chuan beipui thlakna kalpuya helaya hian Iran air defense munte radar station te an drone da thatna mun drone storage te oma chu US chuan chanlet na ta na be nia soi ani US President Donald Trump chuanin hetianga ma la ka ngai le ta hi thil thalo takani thil duam lo takani Iran hianin in ka hain bo chemiawani chet lakna a takan kalpuya in ka hai han bo chia hi thil atlak takani ti in kan agreement an bo chia ni ti in Trump chona soi hengani wang hian Iran drone beinate longan ron beinate chanlet nan US chuan malakna sipai malakna akal puita ni ti in Trump chona soi amai ro chu in chanton buai na indona lian tham tak angkha tuna ri chon lakal lem hri lo ni na langa hanin chanton jok ang nakha hanin chanton na angkha ni le hri maya indona lian jok ero ring chuak thei ti kha ani chu ania mei pui dep kai turin mei si anga ya chu mei si chu tuna hian a leng le tanok ani deuh ber mai Iran lam chuanin IRGC chuan thu chu semin Hormuz Strait paltlang tur longte rengin Iran phalna an lak masakangai kan phalna lalawa Hormuz Strait paltlang tumapiang te chu kan beijel don ani tin Iran lam chuan thu chuan siam tharbuka Hormuz Strait paltlang darkar somni pali chunga Hormuz Strait paltlang long somli pani zinga azad ve hian Iran phalna an lalawani chimlampang helai Hormuz Strait chimlampang chuaka hian kan phalna tel lawa paltlang tum an omani ti in Iran lam chuan thu chuan siam bok o Times of Israel lam hi han en le thokila US Iran in beina thar hi ani do fek mai Iran Islamic Revolutionary Guard Corps an soidanin US site Gulf region ami chu an be ni in an puanga US ina an long le an radar site le drone da na mun an be nuwa Iran hian an chang le ta Gulf bial hantia khoilai state berami nge UAE nge Bahrain nge Qatar nge khoilai ramami ber nge an soilova US mun ma an be thu an puang US hian min ron belet le ni vai chuanin our response will be broader than this ti in tuna an be na aya lian tham jok le zau zoka chut let an tum thu an state television kaltleng in IRGC hian an puang ani US President J.D. Vance chuan tharum thona mang vekin chan le tan yang ti in asoi veriap maya hi in ka hai thu thlung Iranina an bo chiat nuwa US chan let na chungchanga soina ani US Central Command CENTCOM in thu chuan siam danin nizan lam khan Iran hun ma an be thu an soya Iranina commercial ship an be chumi chan let na tan chuanin malakna US fighter jet and kalpui thute han puang US aircraft struck Iranian missile and drone storage location and coastal radar site after the Iranian hit MV Ever Lovely on June 25 ti ani June somni panga a Iranina MV Ever Lovely long le ral thuaman da thatna munte US indo thlona te chuan an chu chia ti an puanga kan punta kan khan Singapore flag tarna cargo
bungra phur long kha Hormuz Strait paltlanga tumlain Oman tuipui nei lama Iran hian an bei ani kha thil thleng kha US le Iran inkara in ka hai bo chiat na chiang takania chu wangin chanlet lawin US hian en liam thei ta bik lo ani Iran le Israel inkara boruak thalo te por thleng thut thei din hmuna an ding ni na langa hei mani khan Israelin Lebanona na betia mun le Hezbollah mun ma an bei nu khan Iran khan phubala nan khan a chang le ta ni kha Israel an vebeya Israel khan an chang let ve ngal thal bokat Donald Trump angin na angin anin be ton na an ban san ta kha ania tuna hian chu tiang chu thil thleng le thei reng ani Israel hian Hezbollah mun ma ala be chun zom le ta hi nizan nimin lama te po thil thlenga oma Hezbollah member palive lai mai an thi thu te po tukin lama kan puan to kha nia Israel in apong po bai mai lova Hezbollah hianin Israel mun ma Lebanon chimlama Israel sipai in kulte abei wanga Israel in a chan let na chemical chhozel khania chu Iran hian Hezbollah te thlawang havin Israel hiron beile thut thei ani chumia chon Israel Defense Minister Israel ka chuan Iran atanga chan let na ron kala nei chuan Iran thilti Iran thutluk na a chuan alapoi beraniang Iran hian thil ti sual lian ber anei na ni don ani tin Israel Defense Minister chuan vau khan na athon ani Iran tan chuan the biggest mistake ani don ti in Israel ka chuan soya ni somrukatan in ka hai le in biak na ni somruk chunga nei turin ti hian MOU US Iran inkara sign an ni chauta hei hi a hlotling angem hlotling lawangem ti chu soilok hlei thei ni lo maro chu hei tuna an boruak han thlir hi chuanin an MOU sign ni somruk chung 60 days of negotiation a hi a hlotlingin arin omtalo viau mai hemi chung hian nuclear in biak na te po tran ani dona chung han thlir chuan le tuna in beina han chuak le ta han thlir kophianin an boruak hi ahma ang boka khan in dona an lut le lawang ti hi a soi thei talo ani tuna hian in chan ton na an kal ri ania in dona dian jok ang khachu ala chuak le ta hri lova ama ero chu mahun engan nei lo viau ti ero an thu le hla le helai bial boruak han thlir hian a chiang mai ani ole puan tur hi kan nga viau na chungin khati china khan kan du tok photanga he channel kaltlang hian thu thar hin lo ngai chang zelanga tunlai buaina Ukraine Russia po an buaina vung chho viau in chan ton na lakal chho zela tin Burma lampang buaina te po hei an vung chho le mekania ong lai hianin president ni nan chel chawa tun kumin January thlain thlan nu khan president ni nan ron chel chawa hemin hu hian sarkar dang ne na tho ho na an ron ti chaka azin kol mol mola agreement te pon sign mol mola chuti rol chuan Barmaram ina international border nei chuta an sum don na te thuam chak tur le lalet turin mi puisi paite kuta tanga le tur hian thei to pan chua chho tran mekania chuta chuan in dona in beina lian jok te an ring chuak lo thei lova chung te po chunia hei mania ZRA le Burma sipai tangkop khanin helai chin state bulami sageng region a mun mapoimo tak khan la heta triau kam a Burma le India in sum don ton na te po hi Burma sipai lam hian an ron nor chhut mai thei ti te ani chu tiang te chu thil thleng chho zel turania tin he tilama Gulf Bial boina tuna kan puan zo tak chia te po boruak du omzo ko om to do ne mo ti lain nizan lama ti khanin beiton na an chuak le a Iranin Hormuz Strait longkal te an thu lova kaltang lo tur le an phalna lama sa lo chuan kaltang lo turin an tia chu tianga an phalna le an thu nei na za tak chunga paltlang lo piang te chu an kap zel don an be zel don ti thu chuan siam non hani chu tianga an phalna lama sa lova longkal tlang tum an be nuwa USA in ka ha Iran in a bo chiani ti in Iran hun ma fighter jet megin an han suar tuan le ngala chu Iran chona chang let lia Gulf Bial khoilai ber nge an soilova chuta US mun ma an be ti in Iran chon thu chuan siam ve le a chu kan be na chu US na chang let le ni chuan a aina zokin kan be don ani an ron ti bokani chuti line Israel Hezbollah boru kala re lova darkar somni pali kal ta chung khan Hezbollah member pali an thi nabetia helai district ate Beirut nei
Beirut khopui hnaya te hin beina an chuak le a chu Iran in Israel a chan let na chan pakhat khani in chu tiang chu Iran hian a kalpui le thut thei chung ani wang chuan Iran le Israel in kar a thalo viau dona chu chuan in dona lian zawk hi a hring chuak le thei don bawk ani engpawh ni se thil thleng thei tam tak a awm a he channel kal tlang hian thu thar berin lo ngai chang zel don nia